وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بربرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى روحه صاحب هذا المقام الجدع عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخواني ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa an ibn Umar saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karone Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ista'adzakum billah fa'idhuh wa man sa'alakum billah fa'atuh wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa in lam tajidu fad'u lahu akhrajahu al-Baihaqi. Man utawi sapane wong ista'adza kang lamun jaluk reksa minta perlindungan sapa man kum ing sira kabeh billahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah fa'idhu mongko becik ngreksa sapa sira kabeh hu ing man. Man utawi sapane wong iku ista'adza kang lamun jaluk reksa sapa man kum ing sira kabeh billahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah atau billahi kelawan nyejo asmane Gusti Allah fa'idhu mongko ngreksa sapa sira kabeh hu ing man. Waman lan utawi sapane wong saala iku lamun jaluk sapa si man kum ing sira kabeh jaluk billahi kelawan asmane Gusti Allah billahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah fa'atuh mongko maringono sapa sira kabeh hu ing sinten man. Waman utawi sapane wong iku saala kang lamun njaluk sapa siman kum ing sira kabeh billahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah fa'atu mongko maringono sapa sira kabeh hu ing man. Waman lan utawi sapane wong iku ata lamun teka sapa si man ilaikum maring sira kabeh teka bima'rufin ma'rufan kelawan napa niku ma'rufan ing perkara kang bagus membawa sesuatu yang baik fakafi'uh mongko mbaleso sapa sira kabeh hu ing man ata. Manan utawi sapane wong iku atalamun teko sapa man ilaikum teko maring sira kabeh oleh teko ma'rufan kelawan gawa perkara kang bagus ma'rufan ing perkara kang bagus fakafi'uhu mongko mbaleso sapa sira kabeh hu ing man. Fa illam tajidu mongko lamun ora nemu sapa sira kabeh fad'u mongko ndongakno sapa sira kabeh lahu maring man. Fa illam tajidu mongko lamun ora nemu sapa sira kabeh fad'u mongko ndongakno sapa sira kabeh lahu maring si man. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bagi kita
cara untuk membalas kebaikan kepada orang lain, cara memberikan pertolongan kepada orang lain, menghargai daripada pemberian orang lain. Pertama, man ista'adzakum billah fa'idhuh. Barang siapa yang datang kepadamu, kepada kalian semua, untuk meminta perlindungan kepadamu, fa'idhu, maka lindungilah dia. Orang yang datang ke kula panjenengan minta perlindungan atas sesuatu yang mengancam pada dirinya, sesuatu yang membahayakan terhadapnya, maka kita wajib membantunya. Wajib hukumah. Datang kelaban nyebut asma Gusti Allah, wallahi kok setira takut terancam, wallahi kok setira dalam keadaan takut, dalam keadaan apa. Jadi orang minta perlindungan ke sampian, terus orang nyebut asma Gusti Allah, billahi, dengan nyebut asma Gusti Allah, billahi atau wallahi atau tallahi, maka kaula panjenengan diperintahkan untuk melindungi orang yang minta perlindungan kelaban nyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, nika dalil bahwa annahu man ista'adza billahi min ayyi amrin talaba minhu, dengan sesuatu perkara yang dia mencari darimu, minta perlindungan, minta napa sesuatu dari sampian. Iki terus orang gelak nyebut asma Gusti Allah, sumpah demi Allah, engkau orang minta perlindungan kepada, maka wajib elindungi. Wajib elindungi. Kimon maling masih sumpah sare polisi bagi. Waduh, ndak menyan apa deh kimon elon yocon. Timon beda orang minta perlindungan musim celep mathalan, musim panas, kula tandi kelampi, kula tandi compo, wallahi kula ngampung karena tak aman mangken. Kula mangken ke musafir, sepele mana kula takok ning jalan, takok beda pak napa ning jalan, kula demi Allah kula takok sepele mana, lindungi. Selama nikah orang nikah nyebut asma Gusti Allah, mohon minta perlindungan, lindungi. Saya ngelindungin orang-orang yang saya tak kena bener sampian, aparat hukum, apa penegak keamanan bisa melindungi. Kimon sampean jak melindungi tak kok kena yunjuk rasa lagi ya, kena masa lagi ya, ku kancan sampean. Jok tokol sampean saya tokol dengan ku kancan. Jadi mohon beda orang minta tolong, nyon perlindungan, terus orang gelak nyebut asma Gusti Allah, yakni sumpah demi Allah, maka wajib itu tolong. Masya Allah. Nah, pertama. Kedua, wa man sa'alakum billahi fa'atuh, dan barang siapa meminta-minta kepada kalian billahi dengan menyebut asma Allah, fa'atuh, maka berikanlah dia. Kedua, jika ada seseorang yang meminta-minta dan bersumpah atas nama Allah, maka berikanlah dia, beri. Kimun sampian mang padahal nyebut asma Gusti Allah aja beri kapi. Minta PC 1 juta saumpama. Oh billahi engkau tangdine operasi padahal enje. King pacet lah bangala sumpah. Sampian ragu. Nyongok dari orang lebih banyak korban ner ya. Kila pokok lah beri semampun sampian. Karena beda kadang orang-orang ngelakon neta minta apa sumpah ngak nikah. Nengki minta ngakui asmana Gusti Allah.
Dharma yajibu i'ta'u man sa'ala billah. Wajib hukum orang nikah beri mun pacet orang rementa kalau nyebut asmana Gusti Allah. Nyebut asmana Gusti Allah keng cuma alas naik ke baya perkara saya coba ya cacak beri. Kok anu billahi mun tak mabuk kok kepelengan masih billahi mun kebe mabuk. Ya, cak beri. Nah, terus ancaman bagi orang setamin tengah nikah nyebut asmana Gusti Allah tetapi fiktif, ternyata tak ongguan. Keng aben bangala sumpah kebe modus untuk penipuan. Ya. Modus operandi muncan kepolisian nikah. Ngakui lafat billah lafat kos sama sumpah. Mentah kelaban asmana Gusti Allah. Sumpah kelaban asmana Gusti Allah. Dharma anjamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man sa'ala biwajhillah. Elaknat orang sementah tamintah kelaban asmana Gusti Allah. Elaknat orang setamintah kelaban asmana Gusti Allah. Laknat orang sita minta kelaban asmana Gusti Allah keng orang gila tak bener. Larang di Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tak ada anu bangun masjid. Mosok billahi kurang garap itu masjid. Billahi hari futun harian. Ternyata tak ada masjid dah mal'un. Laknat. Laknat apa sumpah ngangkui asmana Gusti Allah ternyata jongoco kebaini pu orang. Nah, laknat orang ngak nikah. Atau minta dengan asmana Gusti Allah tapi ngangkui amron qabihan la yaliku. Ngangkui sesuatu perkara saya coba ben si tak pantes penyandar dengan asmana Gusti Allah. Ngeraja dia masuk billahi kok mun tak nyenuk anu billahi tak nyenuk ni mal'un laknat ning Gusti Allah. Dadi secongocoh gelak ngakui asmana Gusti Allah mal'un atau mentah kelaban asmana Gusti Allah mayalik keng tak patot ngakui asmana Gusti Allah. Dadi se qabih yani bi kalamin qabihin kelaban omongan se cuba. Enggak tahu le, bahkan hukum ulama makruh hukum beri orang nikah. Ya beri, nah coba beri. Timun orang tamin tak kelak ternyata kebai nipu, terus minta walaupun asompa tapi untuk sesuatu saya baca tak pantas ben tak patot, tak boleh beri. Paham ya? Tak wajib beri bahkan makruh mun baca la oning sampian nikah asompa kebe bareng seta genah. Nah, kedua, ketiga. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Jika datang seseorang kepada kalian memberikan sesuatu yang baik ma'ruf, fakafi'uh maka balaslah orang tersebut. Pada orang ngari beri ke sampian fakafi'uh balas. Bada orang berbuat kebagusan ke kaulaban panjenengan bales. Mun sampean tak bisa bales ke orang orang soki abri PC ke sampean meri PC jarang soki. Apa saya kira patut orang mereka mungkin kompo ya. Jadi mula kompo ya saya perhatiaki kompo saya bales otomatis embana norok seneng cukup. Berbuat bagus do orang sa berbuat bagus ini kewajib hukum. Artinya wajib gila sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Mon sampian bede, ya, mon sampian bede fakafi'uhu. Terus fa ilam tajidu mon tada Ustaz. Fa ilam tajiduhu fad'u lahu. Jika kamu tidak menemukan sesuatu, tidak mendapatkan sesuatu yang ada padamu, fad'u lahu maka cukup doakan. Orang yang memberikan kebaikan kepadamu doakan. Tuaki ini kah? Masya Allah sekelangkong
manter iblis sebi Gusti Allah, manter sampean lanjeng umur, manter barokah rezekina, manter bebenyak. Ya, bebenyak. Aneka hadis nika juga menunjukkan ala wujubil mukafa'ah lil muhsin. Satu dalil bahwa wajib hukumah berbalas budi kepada orang yang telah berbaik kepada kita. Idza lam yajid mun paca tandi saya balas sakinah fa innahu yukafihu bid du'a, maka cukup kelaban doa. Cukup kelaban apa? Kelaban doa. Man a'ta atiyatan fawajada falyujiz biha falyujzi biha. Barang siapa yang memberikan sesuatu pemberian kepadamu kemudian kamu mempunyai sesuatu yang bisa untuk dibalas, maka balas dia. Fa illam yajid falyuthni, mun ta'na mu'alam. Insyaallah alhamdulillah lebari kula cek terun nengak nikat alhamdulillah. Dari orang sabri kira-kira lega. Alhamdulillah kisah kelangkung lebari cek terun kula rojok, cek terun kula campur, padahal campur seberapa campur. Alhamdulillah ketewel larang mungkin dujukun karo ketewel. Tapi kan orang sabri ini kak puas lega daripada iblis tapi cantak bagus. Anggo sampean tahu sabri tapi sampean bisa adu aki atau bisa ngalem do orang sabri fal yuthni. Fa inna man athna faqad syakar, sesungguhnya orang yang telah memuji kepada orang yang memberi faqad syakar, berarti orang tersebut benar-benar telah bersyukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia berarti orang tadi itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ya anu njanjo bunyak kok kada jake nampak buang-buang karo ketewel pacol sih sabre etek-etek orang. Mungkin sampean walaupun sampean pun cukup, sampean beda, sampean tak butuh, tapi hargae noreng se abri ini kah rega nih yang kira nih sampean jual minyak roh pas beri minyak roh alhamdulillah wah mana bau alhamdulillah sekelangkung kening kebaya pejeng nih kah kening kebaya majelis nih kah padahal minyak nyong lo kepelengan dua bau orang sabri aja senang cukup lah. Waman kata faqad kafar, orang yang menyimpan tak gelem mensyukuri faqad kafar, berarti mengkufuri atas pemberian nika. Dadi soro katonaki bunga sampean eri beri orang katonaki. Beri ngakan sampean tanda pedih silakan boy. Apa cek saya nah. Alhamdulillah seger padahal pun wong cuwongan kok ping wong orang sabri nika lega engki cek sampai catnya cat brin orang cek sampai mengecewa dak brin orang. Jadi fa in athna faqad syakar, barang siapa yang memuji faqad syakar telah benar-benar telah bersyukur. Waman katama faqad kafar, orang yang menyimpan benar-benar telah mengkufuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikah penting nikah. Penting nikah nyokoren de orang nikah penting. Fa innallaha yuhibbus syakirin. Karena Gusti Allah sangat mencintai orang-orang sahli asyokor. Beda orang pacet seneng ngiri-biri nyokoren terus. Alhamdulillah sekelangkong alhamdulillah. Waduh ngatonaki cak aben dua bunga cak aben dua seneng ngiri-biri orang. Walaupun bareng ini kareme. Ya pacet beda ke orang ini kan seneng beri tenempeng meri. Kecuali orang-orang sepacet cabut rasa seneng beri nikah. Beda orang senengan meri tembang beri seneng. Napa beda?
Tapi mayoritas orang ria seneng berit ini bang meri. Innal insana abidul ihsan wal ihsan yu'jizul insan. Orang ini mau nari beri to lemah, menjadi hamba sahaya orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Wal ihsan yu'jizul insan, sedangkan orang yang sekut menerima. Orang burung sekereng, burung seteges. Ceramah saya orang-orang yang korupsi, pejabat-pejabat yang tidak adil kepada rakyatnya, maka kelak di akhirat begini wancam nah. Sompeng itu. Saudara-saudara lain lah benih pemerintah. Orang yang kaya raya beri boleh bisa soki. Lain lah. Oh iya, ada apa-apa, ditakwil semua itu ada caranya. Yang penting mulai nyari haki hukum. Yu'jizul insan, pacet lemah orang yang selalu beri nikah. Tak bisa Pak. Sampai nak bahasa apa? Bahasa Bob riba saumpama. Ternyata orang yang saya berbuat riba aja praten ke sampean. Meri tok benar. Ku tak tahu orang hiji ya maro. Bab narkoba, ternyata si pemakai narkoba aku wah pembangunan jadi ketua pembangunan. Ngocak apa kaki? Ini ngocak monte tedele boleh deki langgar pondok ke madrasan. Yo jizul insan pacet maapes orang yang selalu nerema nikah. Lah mesti aku lebih sampean nikah bunga mun etrema. Apa berarti genjerna sampean benih menuntut orang yang senerema gela untuk selalu bersyukur. Justru ku sampean juga dituntut untuk bersyukur. Karena orang gelem nerema bantu na sampean nikah nyongko abantu ke pondok, abantu ke langgar. Benih orang se nerema tok nikah soro nuntut asyukur. Sampean pun kudu asyukur mun sampean status abri. Karena berarti ampun genjer bi Gusti Allah. Mun tolak. Mana tolak riberin sampean, kecewa sampean. Nah, Sayyidina Ali ni kah? Mun beda orang datang ke Sayyidina Ali ni kah datang tak minta. Beliau ni kebahagiaan luar biasa, melebihi bahagia mun beri Sayyidina Ali wah. Mun apa jongok sendiri. Aduh minta dia boleh datang. Kanjeng labang di dalam jalan, bidal sandal pelak rengkas. Ara datang boleh, minta boleh. Jajal seri beri. Masih ngeronyo cek. Eman. Lah kecuali baca orang-orang tertentu saya baca tak senang beri nikah. Dan ketahuilah orang yang saya beri nikah, orang yang saya beri benih karena kemuliaan orang yang saya beri. Orang yang menerima bukan karena kemuliaan orang yang menerima, tetapi karena kemuliaan orang yang memberi, karena loman orang yang memberi, benih karena mulia aku lebih sampai yang beri orang dia. Macam kau gus, macam kau kiain, ya pantas kau beri sih. Sangku nanti menunjukkan orang yang memberi ini lebih mulia. Ya jelas punan, yadul ulia khairun min yadis sufla. Orang yang tangannya di atas yakni yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima siapapun orang. Orang yang saya beri lebih mulia daripada orang yang saya beri. Benih karena kemuliaan kula saya beri orang enten karena kemuliaan orang yang saya beri orang loman. Sini gala. Baru orang gala sadar. Sehingga abang tak nuntut pemberian orang lain, tak nuntut pertolongan orang lain, tak nuntut bantu orang lain. Mun aba aromasa pantas beri, pantas bantu karena aba ria ustad, karena aba ria kiai, karena aba ria lo kegus bi orang. Akhir aromasa paling bagus. Sehingga mau nyombong ke orang lain tak tepat sasaran dia. Bene anu dia, mundang ko yo anu lah. Makanya mun beda orang beri benih karena kemuliaan orang saya beri, tapi kemuliaan orang saya beri bukan karena kemuliaan orang yang diberi, tapi karena kedermawanan orang yang memberi. Tanang seberi atas nih lebih bagus nih bang tanang saudara. Mun sampean tak mampu meles cukup doa.
atau alam pocih cukup punan. Orang yang dua akidah orang yang memberi ini berarti ampun betul-betul mensyukuri atas nikmat. Lah mulai beri angkui seneka, beri sarong, orang yang beri orang seneng. Ya beri sarong ya kesandeng ngedo, beri sarong ke bekeset, dari mana beri? Hah? Kecewa. Beri sarong ke bekeset, kecewa. Terus dari Allah Subhanahu Wa Taala, beri tanang ke maksiat. Agak besok beri maksiat, kebe maksiat. Beri lesan kebe maksiat, bener kebe dikir, kebe maksiat. Terus dari Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Jalaluhu Taala Azamatu. Saya beri seberang kali lah. Beri kopeng, tak kebe taat ke Gusti Allah kebe maksiat. Tak kecewa Gusti Allah. Maka bentuk asyukur ke Gusti Allah, abeles ke Gusti Allah, bener beri Gusti Allah. Gunaaki kenikmatan pemberian dari Gusti Allah dengan semestinya. Apa fungsi daripada pemberian Gusti Allah gula? Baru nih orang ekoca orang syukur ke Gusti Allah. Namun sampean meles ke Gusti Allah meles apa? Dari mana carana? Ya angkui dengan semestinya nih sarfun ni'mati lima khuliqalah, untuk bersyukur kepada Allah, mensyukuri kepada Allah, membalas kepada Allah, pergunakan kenikmatan yang dari Allah. Semestinya apa perlunya Allah memberikan kenikmatan tersebut. Beri soko bener karo ke olahraga malolo. Beri kopeng bener ngaki musik. Beri merepat bener karo ke jeling bareng sini bener. Allah Maha Suci. Tak mungkin beri merepat ya, cuma untuk nyongok televisi terus-terusan. Allah Maha Suci. Tak mungkin beri kopeng cuma kang kui lupa ke Gusti Allah. Muhal, tak mungkin. Allah Taala Maha Suci. Tak mungkin beri sesuatu hanya untuk sesuatu yang rendah, boleh perkara yang haram. Sampai beri supluk ke orang, beri sepatu. Dari mana beri? Pegel tak pegel? Pegel jaring kuplu bajan sampai atas cetak yang kui kok beri sepatu. Dari mana Gusti Allah Subhanahu Wa Taala sabri. Mon sampai beri orang sejuta benar bisa sejuta. Jakun karo nyom so kono, masalah kenton. Seredut. Deh. Beri sejuta benar. Ronge lai gelem, Mbak. Siap dadi tetete siap, dadi dakundak siap, sejuta benar. Terus Allah Subhanahu Wa Taala sabrinya bekekau depan panjenengan. Bisa bayangake. Congo nih rumah sakit, setro anyaba nganggo oksigen. Aro berapa ratus ribu, berapa juta jitro anyaba kan sehari semalam nggak sampean. Makan orang seoleh seri beri orang selalu dadi hamba. Terus dia ada Gusti Allah, mesti dadi hamba na Gusti Allah. Cek dadi hamba na colon orang. Madhun nas la yukhrijakal jannah, la yudkhilakal jannah. Wa dhammun nas la yukhrijakan nar, la takun abdan li afwahihim. Madhun nas la yudkhilakal jannah. Wa madhun nas wa dhammun nas la yukhrijakan nar, la takun abdan li afwahihim. Madhun nas, pujian manusia, la yudkhilakal jannah, tidak akan pernah memasukkan kita ke dalam surga. Masih la puji. Wa dhammun nas la yukhrijakan nar, cacian manusia, hinaan manusia tidak akan mengeluarkan kita dari api neraka. La takun li afwahihim, jangan la takun abdan li afwahihim, jangan kamu menjadi seorang hamba di mulut mereka. Jadi hamba na Gusti Allah, jadi hamba na colon manusia. Muna yalem semangat, muna cacat lembek. Tandi pangeran dah. Gusti Allah Subhanahu Wa Taala sepatut hamba, penghambaan kepada Gusti Allah. Jadi penghamba dengan manusia. Oleh karena itu mau nyari alam na manusia, tak bisa, Pak. Ini saya berempem ya. Kelar men beri besi orang suruh hormat ke sampian, suruh ngalam sampian benar, tak kelar. Tina rama saya tak jalan orang. Tina rama lek cacat orang, kau lek cacat pangeran. Mula pangeran saya nyacat. Mon Gusti Allah sing ngalam. Oh cak letolian tina saya cacat orang, kau lek alam Gusti Allah. Abri bener karena iya tero ya lemah. Ten. Keng kulit sampean kudu ngalem do orang saya abri. Kudu mocih do orang saya abri. Keng cek teti alam na orang.
cek aleman dadi orang, cek ngalem dadi orang. Orang mun ngalem terus ya lemet tok, ngak kana kene dadi. Tuh tangan si genteng walaupun anan baju ba yo lo genteng lo seneng. Padahal tak megenteng ya pancet. Tuh cek putih padahal cileng. Masa ya lem putih ya pancet, ngak buta omang ben. Pancet tau be, tadi percuma masa ya lem. Paham ya? Jadi mulai poci orang tak keluar dari neraka pancet. Masih pun poci bi orang, masih pun cacat bi orang. Tak mau keluar dari neraka poci, ya tak melebu ke surga. Cacat tak mau keluar dari neraka. Nah, apa perlu? Wah tak cocok, tidak kita cocok. Nyari saya cocok. Orang bener cocok-cocokan dia. Sekira cocok mau ke Gusti Allah. Oh tak masuk ceramah aja kekerangan kalau izin nyari saya masuk masih tak masuk ke bahan tak cocok tina benih molotan benih cocokan ya mau molotan benih cocok sekerat tuh mau ku agama sekerat tuh mau ku Gusti Allah Masya Allah ya aneka telok pesan dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapan orang ista'adzakum billah fa'idhu orang yang datang kepada kalian meminta perlindungan dengan menyebut asma Allah fa'idhu maka dia harus diberikan perlindungan. Kedua, waman sa'alakum billah fa'atu orang yang datang kepadamu meminta kepadamu dengan menyebut asma Allah fa'atu beri. Sumpah mon pacet orang jeria buta ongku sampean setanggung jawab ternyata sakit ongku mati gara-gara sampean padahal sampean mampu nolong teate kengnya pacet bada orang nakal nih pak kitikal pon resiko malaunun are laknat nih orang semen tangan kui asmana Gusti Allah ternyata congocoh laknat ini Gusti Allah kula mari ketemu yang orang nikah alasan binina sakit sepedaan pancal ya kan tuh dari kota oh nggih mboten napa-napa sakit nopo stroke Ustaz Masya Allah mungkin tang paring sehat niki badhe operasi teng Malang teng Saiful Anwar danae rati kathah Ustaz puluhan juta tahun nyebut senapa juta waduh nek kula ngengken bantu sedaya ngapunten seporan sebenarnya mun karo nek sekone insyaallah kula mampu oh nggih mboten napa-napa pun sak mampune mungkin saat ini bojo sampean ndek pundi binen sampean bergak mangken wonten teng griya wis ngene sepeda sampean kayak gini ayo sampean numpak motor kula kepingin delok bojo sampean kula saken bingung Zat mboten teng griya asli lho jare mang ono ndek griya bojone ono ndek ndi saiki bojone pindah-pindah kadang teng griya lho mosok setruk lek dipindah-pindah di omai jari di omai anak kan anak sampean di pundi nggih sekitar mriku ayo delon bila perlu tak perlu engko tak terno engko motor kula tak terno nang rumah sakit Zat kersanipun oh cerpak orang rela nyela mulai jan kula mumpung kita etonyor lagi jan kok cermet kula kenge beri are nipu rela ngakui asmana Gusti Allah ya laknat orang nikah Pak pon ketiga waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh jika ada orang datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang baik fakafi'uh balas walaupun tak harus pada apapun balas ini sampean orang soki terater kipun balas apa cek orang soki PC yang nana PC beri kakanan nyaman ini tidak beri sama tuh manter cocok lah sampean balas dari orang soki kepikiran tak cocok terus dari rumah sampean ndak Gusti Allah aroma sepantes tak bejeng resik bagi ke Gusti Allah aroma sepantes tak ibadah dari Gusti Allah tak perlu ibadahin Allah Ta'ala tak perlu sujud ku sampeyan tak perlu salat ku sampeyan tapi kulit sampeyan ki ngaturaken ibadah secara kelaciran kan pantes tah cek orang ngabri dari yang soki biar aroma secetak pantes ben cetak patut tak apa boleh dek Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Ini kekutu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika mari salat nih kan nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ana apa panjenengan mari salat nangis takok tang salat tak keratuh. Nek Gusti Allah. Salat beliau ini karo masa takok tak pantes.
Ibarat engkau ari beri dak reng soki mumpas habri betang dak ternyata ibadah tak ikhlas karena Gusti Allah poji ternyata sholat tak karena riya, karena ujub, karena sombong. Apa patut bagi ke Gusti Allah. Jadi mun pada orang yang berbuat kebagusan maka Gusti Allah patut untuk membalas kebaikan ke Gusti Allah dengan cara mempergunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Fa ilam tajidu wad'u lahu. Dalam riwayat lain fa ilam tajidu tapi fa in ajastum. Ngakui riwayat fa in ajastum an mukafaatih, jika engkau tidak mampu membalas kebaikannya fad'u, maka doakan orang tersebut dengan doa yang banyak, dengan doa yang baik. Atau memuji keneng poci orang sabri gila keng orang semri cak sampai nuntut pocian cak cuma cak nuntut poci cak nuntut mentan apa poci syukur neka telok neka perhati akiongku ya kadang orang teratur pacet nyari balesin nawa repot mun teratur dok temur jangan bolus nama apaan teratur tak mandut nyakel tek gula beras dia bener teratur kan nyari bode berarti minta ada temur ada dek bareng atau mulus beriat tadi tak mulus no apa berarti sampean tak niat teratur niat nyari les belesan berarti modal temur teratur harap bolusin nama apaan bodoh parasela mun sebara tak mulus kalau saya kelangkong ngedok ada berarti sampai nuntut balesan berarti tak niat tak beri ongku tak berbuat ma'ruf tak berbuat bagus berarti karena sampai nyari balesan nih kah ya berarti les balesan nih nyaman terus mun sampean saumpama nih beda orang sampean adik kompoi beda orang perhatian ke kompoi sampean pion sampean pun lebih mabuan boleh otak babana piyo apa? Kerepek. Babana piyo wis, babana piyo. Beda orang berbuat bagus ke anak poton sampian saya nomor 5 para petong toro lah. Kuliah yakin sampian selalu mendoakan orang yang saya berbuat bagus ke sampian ke anak poton sampian. Kompoya. Ke babana piyoan. Perhatian di sampian. Kuliah yakin sampian sebagai embah sebagai datuk daripada anak saya perhatiin gila pasti sampean mendoakan de orang yang berbuat bagus de anak poton sampean lah terus de remah mon berbuat bagus de anak poton Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam embana sera jadduhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jadduhum sera embana man unzila alaihi al-Qur'an embana senarema al-Qur'an man jadduhum siapa membana para habaib memba'ul ilmi wal hikami sumber daripada ilmu dari sumber dari segala ilmu dan hikmah ada Kanjeng Nabi ada Al-Quran ada Kanjeng Nabi ada ibadah oneng pasah dari Kanjeng Nabi oneng ibadah dari Gusti Kanjeng Nabi hamali siapa qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba engkau tak minta balasan kebaan engkau tak minta bajaran kebaan kapi dabun Gusti Allah untuk menjawab Kanjeng Nabi pakona jawab atas rencana-rencana orang teromelis apa ke Kanjeng Nabi kulla as'alukum alaihi ajra engkau tak minta balasan apa illal mawaddata fil qurba sayangin tang nak foto cintain tang anak foto mun sampean berbuat bagus de kompoy sampean sepaling mabe sampean atu aki de orang gelak karena pun lah bantu ke kompoi sampean terus mau bantu de kana poton Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tak meuli sembana apa tak membantu apa tak doa kina tak mungkin Pak pasti bekale beles bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maka belajar kula panjenengan belajar mencintai keluarga Kanjeng Nabi ya belajar membantu walaupun tak membantu tapi minimal napa nek sekonek meringankan beban supaya kau lawan panjenengan kuaku dengan akhirat apa sih tadi kerepotan kesengsaraan pagi bantu tining Gusti Kanjeng Nabi seneka termoga ilmu telok nih kita ilmu semanfaat
cek nolaan orang tak minta apa boleh ngakui asmana Gusti Allah. Nomor 2 cek sampai tak nolong orang seminta pertolongan, minta bantuan, minta perlindungan mun nyebut asmana Gusti Allah. Mun beda orang berbuat kebagusan ke kaulaban panjenengan beles semampuna, tak mampu doa atau athna atau epoci dengan cara sampean bersokorongku terima kasih banyak sekelangkong sehingga orang sabrik gelak betul-betul bunga berarti menampakkan asyokor sampean deka manusia gelak ada orang gelak. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق وخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين حينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا بن علي خلع عقاسم الحكم مقدم جميع ساداتنا لبعلي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم خعاقد بن سالم قد بشهود الحبيب الحداد أحمد بن زم قد بالحبيب علي الهبشي وأصول إمام فرم قد بالأنفاس الأبي عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعاري بن عبد الله بارس والمقدم مثل عبد الرحمن سيد أولاد عمر مهضر وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عبد القادر وجد الحبيب وعلامة محمد بن علي بن عباس المالكي ثم إلى روحي ثم إلى روح حبيب علي كميتا والحبيب أبو بكر قرشي والحبيب هاشم والحبيب شيخ بطوبوتي وأسمه ثم إلى الحبيب عبد الحداد باقي والحبيب جعفر بن شيخان سقاف والحبيب عبد القادر والحبيب عالم سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي والحبيب هادي بن بكر بن سالم والحبيب صالح حميد تام والحبيب حسين بن ثم الحبيب حسين بن هادي الحامي ثم محمد هدر بن وصول مفرم ثم إلى روحي صاحب الحول كي ميمون زبر وأصول مفرم ثم إلى روحي كي جاسم نسام زوجتي وجهاشم رافي وزوجتي ثم إلى أرجاد عبد الله وزوجتي الجاد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام زين الدين بن حجر الإمام بن حجر العسقلاني من أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين جميعا أن الله يعلم
يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفعات في الدين والدنيا والآخرة ونتغشم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة يختم لنا بالحسنى في خير ونعافنا الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا يقضي حاجتنا وحاجات المسلمين جميعا أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعلوما نافعة وعملا متقبلا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومنعيا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير والاستقامة لا تجعلنا وإياهم من شرارنا وعلى من سلفنا الصالح مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا عطاء ويا معطي بالعطاء لا تبطئ صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.